clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vekule ni zan lama ram in khel result om no la tukin lama te po om zela tin football thuleng te po ngai nam takoma chung te chungai thla khowa clear ho na in nei le donang o chuti rolin ton trom chu abul tran nan GIG Motors MFA All Mizoram Inter-Village Football Championship atang hian tran dai don taila nimin lama in khela chiti playground na in khel ma sabera bongkon local council in ne nan changa an king pui mission veng thlang chu goli gol khatin an ne in khel danga electric veng local council team le keifang village council te in mat chona electric veng lam awa nei zoka an tanga hun pa nga ya gol khat ve ve in pe in ne tokin penalty pe ta electric lam awa nei zoka an tanga sithum fa in ne na an chang chite playground na in khel no bera lengpui village council in ne nan changa a ground nei to chite veng local council team chu sikhat fa in an ne he in khela hen golam chon hilal ro ki ma khung an ne first battalion MAP ground am veng lama in khel ma sabera vaireng te joint village council team in ne nan changa an king pui nursery veng local council team chu si sari fai ngotin an ne a chaltlang lili veng lam point ne na changin an king pui tuikhurlo village council team chu goli gol thumin an ne a Shripo village council team le Liapui village council te in machona hun pa ngaya team pani ten goal an khung lava penalty peta Shripo lam awa nei zoka an tanga next round an in pet kai RG stadium mall pui lama in khel ma sabera dur tlang no le tuivamit te in machona tuivamit lam awa nei zoka an tanga hun pa ngaya goal khat ve ven khunga penalty peta tuivamit lam hi gol nga golin an chakta anne in khel danga salem veng local council team in ne nan changa an king puidin thar local council team chu gol nga gol thumin an neya in khel to bera farkon village council team in an king pui tuidam village council team chu singa faingotin har salutuk lavin an neya anni po hian next round an in pet kai zui ve bo Inter-Village lam kalsan taila in khel dang result lama lut chho vele donang o World Cup qualifier CONMEBOL lam atang hian bultan don taila tukina in khel ngai ven lo maya Argentina le Peru te in machona Argentina in ne nan changa Paraguay laka avan doi zoka an tran nuwa an game khel masak bera hian Peru lam hi sikhat fain an ne he in khela hian Argentina hian in khelan thunun zoka achak phu zok point an khela go shot nga zokin in khel pumpuya po ball position le in pass di konga po an chung nung filor laka gol khung konga po awa nei zoka an tangta anne he in khela hian gol kan humai lava an in norton zak nuwa first half a goal alud lava second half an run deuh 13 minutes somnga pangana Lionel Messi siam sak thatak atain Lautaro Martinez son ma an shroina goal aron khonga hemi nu hian Argentina hian gol khung bel le theina hun thra in siam le nual ma se gol dang kan mu bel talo thunga Argentina hian sikhat fain ne na an chang zui ta anne ti hian table tharbera Argentina hi khel som pahnia point som ni panga nen achung bera anom chun zom ta zel anne in khel danga Brazil po an chak zo lo le tange nge ya azona draw result an nei na ni turin an king pui Uruguay nen gol khat ve ve in pe in anin ne tok he in khelain Brazil hian in khelan thunun zoka gol shot po tum som pariat lai nei hin Uruguay lam hian gol shot tum riat chau an nei thonga ball position le in pass dikonga po Brazil an chung nung zoka gol khung kongai ro anin tluk tlang ta chi an ne he in khela hin first half a team pani te in norton a mu nama golero kan mulafa second half minutes somnga pangana arawo siam sak atain Federico Valverde chuan Uruguay team tan ma an shroina goal aron khonga hemi nu hian Brazil hian natakin an nor let nga la an sipur po an su thar lo hle minute samruk pani na Gerson chun an sipur su na goal aron khonga hemi nu hian ram pani te in norton le zakin gol khung bel le theina hun thra po kan munual la Mase gol dang alu bel zui talava ram pani te gol khat ve ve in pe in anin ne tok zui ta anne ti hian table tharbera Brazil team he khel som pahnia point som pariat nen pangana anom zui sela
Ballon d'Or adon lo wanga lung oi lo mai Vinicius Junior hen anram tan ti thei anei lo chho tran ta a ang hle maya tun nai chawa be se phak lo hle point khat lo cho dang Uruguay team lampo point somni nen pahni na anom zui ve zel bok UEFA Nations League lama nizana inkhela Hungary le Germany te in machona chakjok anom lova rampani te gol khat ve ve in pe hin anin ne tok he inkhel hi inkhel omjenei to lo kan ti angchi kha ani ya Germany hi teibula achung bera anom don ti achiang towa Hungary lampo pathum na ni chungin inel na an khar don ti achiang to bok inkhel bul antrana Hungary lamheng gol sat an nga zoka tumsom paruk lai na hin Germany lamheng gol sat tumsom pahni an nei thonga ball position a ero Germany lam an chung nung zok thong an ne he inkhela hian first half an ni inkhela po hin goal kan mulava second half minute samsari paruk na Germany team tan Felix Mecha chon ma an shroina goal thatakin aron khunga hemi nu hiang goal dang kan mu bel don lo niin alang mana Germany an chak mai te point arinom man hun pek bel minute sam ko paruk thleng in Germany hian ma an la shroya minute sam ko pasari nairo penalty an choya minute sam ko pakwana penalty he Liverpool midfielder Dominic Szoboszlai chon gola achan tira goal dang nu bel zui talovin hun atopa rampani te goal khat ve ve in pe hian anin ne tok zui ta anne ti hian Germany hi league a khelruka point som balin en group stage so an kharta quarter final anin langkai zui bok Hungary lampo teibula pathum na ni chungin inel na an khara league lama hian an la chun zom don ti achiang ve bok an group atang ve khen next round lu to la tlafel to Netherlands le Bosnia Herzegovina te in machona po chakjok anom lova rampani te goal khat ve ve in pe in anin ne tok he in khelain Bosnia lamheng goal shot tum riat an neya Netherlands lamheng goal shot tum som pahni nei thongin in khel pumpui thlera Holland lam an thajoka point lo cho konga anin tluklang ta thung anne he in khela hin rampani te anin Norton zak no minute somni palina athazok an New Zealand tir Netherlands team tan nawalang asem sa train brom brobi chon ma an shroina goal aron khonga first half a goal dang alubel zuita lo second half minute samruk pasari na Bosnia and Herzegovina team tan Emedin Demirovic an sipur aron suta goal dang lubel zuita lovin rampani te goal khat ve ve in pe in anin ne toka point khata anlung oi thiam angai zuita anne tihian Netherlands team hi khelruka point ko nen quarter final anin pet ka ya Bosnia lam ero point ni nen league b lama an tla niam thung league c lam inkhel ngai ven hlobera ni zana inkhel boruak tang maya group I lama Sweden in point thum an hlot suaka an khengpui Azerbaijan chu siruk fai ngotin olsam takin an ne he inkhel in Sweden lam hiang goal shot tum somthum pali te meu mai an neya Azerbaijan hiang goal shot tumli an nei thonga Sweden lam hian an phu angei in point thum an hlot suak an ne he inkhela hian atira train goal alu chhaude mol maya minute som naleka Tottenham Hotspur forward Kulusevski chon ma an shroina goal aron khonga minute som ni parukna Kulusevski siamsak atangin Sporting Lisbon tanaful mai Victor Gyökeres son an goal ni na aron khong leya goal alu no raivak lo minute som thum basarina nana si siamsak atangin Victor Gyökeres son hein khela a goal ni na le sithum faya ma an shroina goal aron khonga first half a goal dang alubel zuita lo thong second half a po Sweden lam an chung nung filor lakka minute somnga pasarina Kulusevski chon hein khela a goal ni na le silifaya ma an shroina goal aron khung leya minute somnga pariat na Victor Gyökeres son hein khela a goal thum na hat-trick asiam na goal le singa faya ma an shroina goal aron khung leya minute samsarina Saleto sa siamsak atangin club liantena senglu tuma an hel na sat mai Victor Gyökeres son hein khela a goal li na le siruk faya ma an shroina goal aron khung zui leya goal dang ero lubel zui talavin Sweden lam hian
Portugal team te polo en goal to Santosa en goal team Azerbaijan hi siruk fai ngotin olsam takin an neya point hum hnutak an hlo chuak zuita an ne tihian Sweden team hi khelruka point som paruk nen achung bera omin league b lama anin pet kaya season tharlama chon league sia an khel to don lo tin ani chu tihian UEFA Nations League quarter final in machon turte an hriata quarter final a hianin quarter final hi draw te po ala nile phot dona tundin hmuna ero seed ta hian Portugal, France, Germany le Spain te anoma an seed ta hian Croatia, Italy, Netherlands le Denmark te anom bok kumin UEFA Nations League a hian tunge champion a kan rin hlom le inkhe result lam kal sanila football thulenga lut chhovele zoi donang o tun na ya khan football 369 lamina antarlan dana Venezuela le Brazil te goal khat ve in pe anin ne tok truma inti boy patni Vinicius Junior le Venezuela midfielder Rincon te anin hnial dan chungchang hi an ron tar langa Vinicius Junior hi atong hlok le angreng khop maya Vinicius Junior hen Rincon hne na Champions League tumni ka choi towa Khovela club ro pui be Real Madrid tan ka khel mek bok tun din huna nang khoya nge I khela tuinge nang hi hreve che tin a an khuma atong kam hi a hlok angreng khop mai Rincon po hi alo duai lo angreng khop maya Vinicius Junior hne na hen ring takin kalom pui hle mai chea Khovela club lian bertan I khela Ballon d'Or I don tur thu te po ilo soi towa khonge Ballon d'Or I chhop chho tur I soi te chu a tak tin a chang let ve zau maya an bo ro khi khap dai har sa khopin a lian nge Vinicius Junior and Ballon d'Or adon lo chan hi anung changmoi lo lutuk hi niin kan hreve hlomem le Harry Kane po tun na ya khan media ten an kum na FIFA World Cup kum sang ni somni paru khel tur hi ramtan World Cup I khel nung ber ani donem tin zo na an zota Harry Kane chuan in engma ka soi theilawa tun din muna hianin kum samthum ka pel ve towa footballer tena an hun nung lam ang chu kalo ni ve tareng maya chuti rualing kum samthum pel to ma ila tun din muna football khel hi nuam kalati emema sang tak thleng thei turin keima chona kala in pe theya chuwang chon World Cup hi ka khel nung ber ani don le don lo hi kala soi theilawa football nuam ti takin kala khela sang tak thlen tumin thei top kala chu reng tin Harry Kane chuan a soi Mauricio Pochettino thu soi hi kan ngai dan ani ve hlomem le tun hai han Pochettino chon Lionel Messi chu kumsang ni somni paruk FIFA World Cup po ala khel thei ngei arin thu asaya ramtana mitangkai ala ni le po arin thu asoi zui bok Mauricio Pochettino chuan kan ram hi World Cup no moi min choi pui towa thilro pui tak he muna hian a hnut sia towa aya tamzok po tile thei turin theina anei anni chuwang chon Messi hi World Cup a hian kan mule ngei po karing ti hin asoi Cristiano Ronaldo chungchang Rio Ferdinand po aron tong chuaka tun naya media ten ankom na Rio Ferdinand chon United team hi Cristiano Ronaldo aron som let le khan United hian thil ti diktok lo an neya fans te lam point chuak turin an nor na sa emema atopa chon a chuak ta nge ani kha amai ro chu han ngai tu chiang tawla kum upatak ni chunga Premier League ka khatizat goal la ron khung Premier League ka khatizat goal la ron khung thei kha miro pui tak ania season khata United tana goal khung tamber te po ala ron ni theya chu an mu maya United tran tu tele coach te thleng po han ti dik tok lo an nei ani tin asoi Jack Grealish point Manchester City thatwang lai takhanin Thierry Henry le karagar mai baka mikari chatenin thil soi ho na hun an neya khami tuma khanin Jack Grealish suan Thierry Henry nena Kyle Walker hi football khela I thatlai tak khanita se player tlan chakti kan hriat thin hi I bum thayengem tin azota Thierry Henry chuan ka thatwang lai tak khachu hannita se engtik lai point ani hi ka bum thain karinga tuna po kalati thei karing tin Thierry Henry chuan asoi fiam thu mai maya an soi ni ti ro hretel taila Watford team tana lawin lanto Troy Deeney point tun nai khan Mohamed Salah chungchanga angai dan asoya Troy Deeney chon engtik lai point ani hi player ro pui ania Liverpool team aron zom ma po khanin miro pui tak ani to bok
Liverpool team azom nuwa pheichon khovela athaber te zingami ani ya athaber ani hian ri mai thei ani ti in troidi ni chon asoya khoi muna po kalse ani hitso world class player ani reng don na ala tha chhozel don ani tin troidi ni chon asoi United lampoin antar malam thom chak antum na konga Victor Osimhen chu senglu antum ni in tarlan ani ya Chelsea team chu makhal antum ru hle tundin muna United lam hian in Victor Osimhen senglu turhian sum mai baka an forward man thiam lo Joshua Zirkzee chu kalteltir an poitilo ni in alanga Zirkzee po hian Italy rampan le achak thua lo soi ve zau to boka anin dorna te po hi a hlotling thei mai te po in arinom Liverpool lampoin antlar malam thum chak antum na konga player tha tak tak te senglo tumin tran an la chun zom chhozela nizan lama khanin Real Sociedad team tanin lan mek take fusa kubo chu senglo antum thu tarlan ania kumsom ni pathumau pa Lionel Messi chuak thar ti te po anlo soi thin take fusa kubo hi Liverpool hian senglo an na tum tak tak mai te po arinom chho tran ta Chelsea lampoin antlar malam thum chak antum na konga Liverpool le Arsenal te makhalin Brian Mbeumo chu senglo antum thu puan ania senglo antum namasa euro makda doi somni hnol ni toma se tundin muna Mbeumo mana euro makda doi somruk vel the chu antum le tak thu tarlan ania classic transfer kongka alawin hon hun emo nipui transfer kongka ain hon vel le Mbeumo hi senglo antum thu tarlan ani heti rol hianin Mbeumo khelnek na Brentford lam hian an forward hi euro makda doi somriat vel tan lo chan shal antum lo thu an soi thong Dutch team lotling taka lo en goal to thin at demos point tun hai khan Erik ten Hag chungchanga angai dan aron soya demos suan Erik ten Hag he coach ro pui berte zinga meeting ke ni chon kan threng to don na aro pui zia chu alo lan tir fo to a United team azom ero du thlanna asiam sol hle ani khati hun lai khanin thuron te po thatak kan pe ve thina amai ro chu du thlanna diglo kha asiam tahlawa thil poi tak ani United team azom ma khan kanram team te po enkol thei turin du thlanna aneya amai ro chu Erik ten Hag khan club lu seme kha zom apoi ti talawa athutlukna atisual ti tuna pohin arun langta ni tin edimo suan asoi Jurgen Klopp point tun na khan media ten ankom na Anthony chu alo senglu man teu hle thu asoya season ni liamta kha han thlir tawla khati hun lai khan Mohamed Salah hi kan tlap chu san thu thei din muna khan adinga khati hun lai khan Anthony hi Mohamed Salah thlak tu tan athat ber karin thu te po kalo sei ve to thina hei hi thu dik tak ani khati hun lai khan Anthony kha senglu kan du emema United team azom ta thung ani amai ro chu kan ti sual lowin ka hria tin Jurgen Klopp chuan asoi zia taka chong kumni liam ta khan Jurgen Klopp hianin Anthony senglu alo tum ve tak tak tin ani chu Liverpool coach Sir Arne Slot point classic transfer kung ka lowin hong tura player thar senglu ngei atum chho tran ta ni hin alanga nizan lama hang kumsom ni pasaria upa Marcus Thuram chu Inter Milan atang senglu atum thu tarlan ania aman atan po a release clause euro makta doi somriat panga pek anin huam thu asoi nia tarlan ani Marcus Thuram hi season liam ta khan ache thakop maya Lautaro Martinez ti lava Inter Milan team ta na gol khung tamber ania hemi wanghen du tu anga angreng khop maya Premier League lama hin kan lamu mai rin na te po alien chho tran ta hle Real Madrid lampoin an tlap ta na lawin lan to zong zinga player thazol te ming an ron tar lang vele ta ha Real Madrid all time player thazol zinga pakhat na hian Argentina team ta na lawin lan to Real Madrid team po trophy lian tham thanem tak UEFA Champions League te po no moi tam tak lo hun pui to tu Alfredo Di Stefano chu pakhat na anda patni na hian an team ta na ro pui taka lawin lan to dang Cristiano Ronaldo chu da bokin pathum na hianin Zinedine Zidane chu ahum ve boka palina an club legend ro pui mai Raul chu ombokin pangana Puskas chu ahuma parukna Copa chu omin pasarina Hugo Sanchez ahuma pariat na hin Toni Kroos chu omve wang bokin
Pakuana Piri chu auma somna hianin Emilio chu aum ve boka som pakhatna Ricardo Zamora chu aum ve bok Real Madrid team in an all-time player ropui anda zinga top 10 big te hi an phu kan ti hlomem le France team en kol mek tu Deschamps point thu thar arun nei vele ta nizan lama khan news rin tla takin atarlan dana an drum team captain ni tur thlan thar atum ni atarlan ani ya an captain ni nadin munlo mek tu Mbappe chu khun khan taka biak atum ni atarlan ani bok hetiang ani taka jon Deschamps hian tu na tang rei lo te a an drum team captain athlang thar mai te point arinom chhotran ta hle Mbappe hian be se phak lo khop maya atuar chhotran do ni te puangai ani Liverpool lam point Spanish news ten antarlan dana Real Madrid a hlim to lo anga soimek Aurelian Tchouameni chu senglu antum thu puan ani hia Real Madrid lampo hian ani hi hral chu an poiti lo thu an lo sei to bok awangin Anfield lama Tchouameni hi kan lakmu thut mai te po arinom chhotran ta hle Real Madrid lam hian an player chhor du lo te chuatir konga ma an la chhodon ni te point alanga nizan lama khanin news rin tlak tak dangin antarlan dana Brazil forward Enrique po chuatir antum ni hin alanga angheta chuatir ro antum lo thung hemi hi mangtangkain English Premier League club Southampton lamchan senglu antum thu tarlan ani ya Real Madrid tana miro pui ni tura an soi thin hi English Premier League club lau team Southampton lama hian kan mu mai te po arinom chhotran ta hle Arsenal lampoin thu thar an nei zela niza nama khanin English news ten antarlan dana Rafinha chu senglu an natum reng ni hin alanga amana hian pau million somsari panga vel po the chu antum ni tarlan anni Barca lameroin an forward mana hian pau million somriat pathum an phut thu an soi thung Ronaldo Nazario point thu thar aneya kumsa ni somni borok mars tha Brazilian Football Confederation try to thar an thlan tura in candidate ve atum thu asuhia campaign lampo aboi puitran to ni te po tarlan animbok Ronaldo Nazario hian thu thar bera alandana Brazil Football Confederation lama shroi tu ani chuan andram team coach Satan Pep Guardiola chu senglu atum tur thu asoi ni in alanga campaign te po athiam chhodon tran a angkhop mai footballer pian to zinga goalkeeper thaber te zinga mi bafan point tu na ya khan thu thar aron neya Ballon d'Or chungchang angai dan ron so hin bafon chun he choi moina dong lo zinga don phu ber chu Neymar hi niin kai chuan ka ria Zinedine Zidane te Ronaldo te Messi te Andre Iniesta te bokin ani hi mero pui ani ya ani hi kalo khel pui vek towa Neymar po hi player dang dai tak le ro pui tak ani liamanga lu tu gero thil pui tak ani ya hei hi a football zin konga a than mo bok bernia chon kanga ya amai ro chu thiam kong ai ro ani hi a thiam bertin bafon chuan asoi ole hati chin hatun tumata ni mai se clear tu te ka channel mi ngai lut sakain chunga lom thu ka sei tak meu meu ani like share le subscribe han tan min han la pui le ula thungai nam tak te ne nin mu chhole sel kan tum don ne